ewɔna ya dzi yi ke ŋkeke ɖe sia ɖe ke le kɔsiɖa me dɔwɔm ŋkekewo katã yi ke nye dzodablaɖaƒo la ya wɔ ɖa fi ɖa. Ke gãdre sia gãdre ƒe hewo dzi anɔ TV gbɔ. Ne mia ŋkɔ sem le TV dziwo hã anya be phone mo gbadza yawo katã wo ha Facebook, miata kpɔ mi le Facebook. Ta ne mi ɖe Ʋenyigba TV le Facebooka mia ŋkɔ se ge mia kpɔ ge le afi ma. Yo ke miage ɖe egbe ƒe inspirational segment me. What's our inspirational message for today? What is our inspirational segment for today? You know, there's a new year. We are in a new year. This is the very 5th day of the first month of 2026. And our inspirational message is simple. You cannot move forward looking backwards. You cannot move forward looking backwards. Egbe ƒe ŋse dona menya, egbe ƒe ameɖokui kplɔ nya yi ke me dzi miakɔ da ɖe mia gbɔ yi ke be mi katã miabu eŋu adegbe tso ŋu ale be akpɔ leke miaƒe azɔzɔlia nye. Mate ŋu anɔ ŋgɔ yim anɔ megbe kpɔm o, alo mate ŋu anɔ megbe kpɔm abe ayi ŋgɔ. Mi katã miabe ƒe atrɔ, mi katã miabe ƒe yi me ya mi le. Mi mate ŋu atso ƒe xoxo ƒe vevesesewo, ƒe xoxo ƒe dadaƒowo, ƒe xoxo ƒe kuxewo, ƒe xoxo ƒe nyatuamewo, ƒe xoxo ƒe ŋudzɔɖamedziwo, ƒe xoxo ƒe kuxiwo katã akɔ kpla ɖe mia ɖokuiwo be miakɔ ge ɖe ƒe ya me. Ye ŋkekea ɖe mi le agbe. Egba va tu mi ɖokuia edze mianya be mɔkpɔkpɔ li be eŋuwo natrɔ. Ta ehiã be ne mi gegem ɖe ƒe ya mea, mia awɔ ɖɔɖɔɖo yeye aɖewo. Eƒe yeye, agbe yeye. Eƒe yeye, susu yeye. Eƒe yeye, tamesusu yeye. Ɖoɖo yeye, azɔli yeye, kutrikuku yeye. Mi katã mi ha dodo, mi katã mi gbla, miawɔ mia tɔsinu adze agbagba be mɔkpɔkpɔ yi ke Mawu na mi kple nunana ma yi ke nye agbe yi ke wòkɔ na mia, miawɔ ŋdɔ atraɖie, awɔ ŋuteƒe. Ta ne nye ŋkɔ se fia ne gbɔdzɔ, ne nye ŋkɔ se fia aɖukli ɖum, ne nye ŋkɔ se fia wɔwɔ no bo, ya megale ɖeke me o. Naneke menye naneke nea, ya mele ameawo dome, ŋuteƒewɔlawo dome, hotsuitɔwo dome. Yeƒe ŋkɔ mekpe du ɖo, meɖeɖem na ye o. Awo, menye susu nyuitɔ ye ma o. Eye mi gege ɖe ƒe ya me kɔ, abe leke wɔna yeye mia gbɔ ɖo me ene. Gbawo tso gbea, eŋu yeyewoe Mawu wɔna. Gbawo tso gbea, mɔkpɔkpɔ yeyewo Mawu nana mi. Gbawo tso gbea, tɔtrɔ yeyewoe Mawu nana mi. Ta edze be miatrɔ ɖe ƒea ŋu, miaɖa afɔ abe ame yiwo ke eƒe yeyea va tui ene. Agbe xoxowo, xɔlɔ̃ xoxowo, nuwɔwɔ xoxowo, tamesusu xoxowo, kple aleke mi wɔ ŋuwo tsã va yi, dadaƒo xoxo yi ke na be mi le ale yi ke mi nɔ va yi, edze be miawɔ ɖɔɖɔɖoawo. Ale be miakpo ta ne ƒe ya, miayi ŋgɔ, awɔ ŋuteƒe, ale be dagbe nava na mi, eme nanyo na mi. Mawu nayra mi. Ye nye miaƒe motivational message alo miaƒe ameɖokui kplɔ nya yi ke miakɔ atu mia ɖokuiwo le ƒe yeye ya me.